Poštovani pratioci i članovi kanala, želim vas obavijestiti da je na Facebooku u toku nagradna igra da možete, odnosno u kojoj možete osvojiti besplatno mjesto na A1 kombiniranom tečaju. Nagradna igra traje do 30.4., dakle od današnjeg dana još 2 dana. Dakle, trebate lajkati objavu, napisati u komentar zašto baš vi želite učiti slovenski, gdje bi ga koristili i naravno potrebno je podijeliti objavu javno da jednostavno učestvujete u nagradnoj igri. Šta je u stvari taj A1 kombinirani tečaj? Dakle, kombinacija samostalnog učenja plus live časovi. Zamišljeno je da ponedjeljkom dobijete dostup do 2 lekcije, video lekcije, dakle plus dodatni materijali, plus vježbe i koje vi samostalno prelazite i učite do četvrtka. U četvrtak imamo 2 live časa, večernji termin od pola 8 do 9, dakle 2 školska časa. Tu razjasnimo sve nejasnoće, odgovorimo na pitanja i vježbamo govor i izgovor. Zatim radimo neka slušanja, čitanja i tako dalje. Nakon tog dobijete domaću zadaću koju radite do ponedjeljka i opet dobijete dostup do 2 lekcije i tako dalje. Ovim tempom je zamišljeno da tečaj traje 2 mjeseca. 7 dana gore dole, ali je to u suštini nekako na opšte ćemo reći 2 mjeseca da traje ovakva tečaj. Ovo je izvrsno za sve koji nisu toliko fleksibilni, koji nemaju toliko vremena ići na live časove, tako da ukoliko imaju volju, želju, stvarno na ovaj način možete kvalitetno naučiti.